Hare Krishna. So I asked tonight what was the topic. I asked my organizers what was the topic of tonight's lecture. Aš klausiau, kokia yra šio vakaro tema, And they said it was open. bet jie pasakė, kad atvira tema. So that's what I'll talk about. Taip apie tai ir kalbėsiu. How to open the consciousness. Kaip atidaryti sąmonę. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So at the present moment, Šiuo metu our consciousness is not open. mūsų sąmonė nėra atsivėrusi. At the present moment we have closed consciousness. Jinai yra užsivėrusi. In other words, we are somewhat unconscious. Kitai žodžiais tariant, mes daugiau ar mažiau esame nesąmoningi. The human life has a certain amount of consciousness which automatically comes with it. Žmogaus gyvybės forma turi tam tikrą sąmonės lygį. There is a natural inclination in the human form to take to self-realization. Yra natūralus polinkis žmogui užsiimti savęs realizaciją. But unfortunately, that natural inclination is suppressed by the material society. Bet nelaimiai materialios visuomenės dėka šitas poreikis nėra skaluojamas. A child may ask his parents, what is the purpose of life? Vaikas gali savo tėvų klausti, koksgi gyvenimo tikslas. The parents say, don't worry about that, my dear son. Just make good grades in school. Bet tėvai pasakys, sunelį, nepergyvenk, tiesiog turėk gerus pažymius mokykloje. So in this way, the natural inquisitive nature of the young child is suppressed by the material society. Tokiu būdu natūralus polinkis vaiko klausti yra minimalizuojamas dabartinės visuomenės. It's deemed inappropriate to be too much concerned about the purpose of existence. Nes laikoma kaip netinkama per daug domėtis egzistencijos tikslu. If one is very much into making material advancement, then he is encouraged. Yes, very good. O jeigu žmogus yra labai užsiėmęs savo materialią pažangą, tuomet mes jį skatinam, štai labai gerai. But those who feel an inclination for spiritual advancement are treated like there's some kind of, they have some kind of a mental problem. Bet tie, kurie turi polinkį kažkokiam tai dvasiniam paieškom, mes laikom, kad galbūt jie turi kažkokių tai proto sunkumų, problemų. Because we are social animals by nature. Nes dėl prigimties mes esame socialiniai gyvūnai. We like to be pleasing to those who are around us. That's our natural psychology. Mūsų natūrali psichologija, kad mes norime patenkinti tuos, kurie yra aplink mus. So because we're surrounded by persons who are into sense gratification, Ir kadangi mūsų paties žmonės, kurie užsiima juslių tenkinimu, our natural tendency is to please them by getting into sense gratification with them. mūsų natūrali tendencija yra patenkinti juos kartu su jais, taip pat tenkinantis. Out of thousands among men who are thus engaged in material sense gratification, Iš tūkstančių žmonių, kurie užsiima paprasčiausių juslinių pasitenkinimu. one person will think, what's going on here? This isn't right. Gal tik vienas susimastys, kad kas čia vyksta, tai neteisinga. Manushanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mangmiti tatvataha. Out of thousands among men, Iš tūkstančių žmonių. one may endeavor for perfection. Gal vienas tik ieškos tobulumo. And out of 1,000 who achieve perfection, Ir iš tūkstančių jį pasiekusių, hardly even one knows me in truth. vargiai ar nors vienas atsiras žinantis mane iš So, tiesų. a very rare soul will take up self-realization. Taigi labai retos sielos užsiima savęs pažinimo keliu. And of those who take it up, how many actually achieve it? O tie, kurie leidžiasi šią kelionę, kasgi pasiekia jos tikslą? Many people take to the self-realization path. Daug žmonių užsiima savęs realizacijos They keliu. take an interest in it for some time, Kurį laiką domisi, but then they abandon it for material pursuits. bet dėl tam tikrų motyvų vėliau atmeta tai. So someone who actually takes to the self-realization path and sticks with it
and becomes perfect in self-realization. Bet tas, kuris įsitvirtina šiame kelyje ir pasiekia tobulumą. Krishna says such a person is very rare. Krishna sako, tokie asmenys labai reti. So that's what it means to open your consciousness. Ir tai reiškia atverti savo sąmonę. People talk about being open-minded, Žmonės kalba apie tai, kad reikia būti atviru. but they do not know what is the real meaning of being open-minded. Bet jie nežino, ką iš tiesų reiškia būti plačių pažiūrų atviram. Most people are closed to the idea of the spiritual nature of the self. Daug žmonių priartėja prie savęs realizacijos koncepcijos. Even those who believe in God, Negi tie, kurie tiki Dievą, their interest is to beg God for material sense gratification. jiems tai rūpi, kaip prašyti iš Dievo materialių dalykų. But am I this body? Bet argi aš esu šitas kūnas? If I'm begging for sense gratification, what am I doing? Jeigu aš prašau jūsų nepasitenkinimo, kągi aš darau? I'm asking for facility for the covering of the self, not the actual self. Aš prašau suteikti sąlygas mano dangalui, o ne man pačiam. If I approach God to get facility for the covering of the self instead of for the actual self, what am I doing to my consciousness? Jeigu aš prašau Dievo, kad suteiktų sąlygas mano dangalui, bet ne man pačiam, tai ką aš atlieku savo sąmonę? I'm actually approaching God and praying that I can remain covered. Aš iš tiesų prašau ir kreipiuosi pas Dievą to, kad likčiau pastoviai užvertą sąmonę. So persons who approach God in the temple, the synagogue, the mosque, Mečetį, sinagogoje, šventykloje viešpatį, kurie kreipiasi viešpatį, for sense gratification, tiesiog prašydami jūsų are nepasitenkinimą, not being liberated from this material existence. niekada ir nebūna išvaduoti iš šios materialios egzistencijos, Their prayers actually are keeping them entangled in this material existence. nes jų maldos ir laiko juos šitame materialioje egzistencijoje. This is why it is very important. Todėl labai svarbu. Actually, that is not the proper word. Ir tai nėra tinkamas būdas. It is an absolute necessity Tiksliau reiktų pasakyti, yra absoliuti būtinybė, that one come in contact with a bona fide spiritual master. kad žmogus sutiktų savo gyvenime bona fide If dvasinį one wants to mokytoją. know what is the actual transcendental science, Jeigu nori iš tiesų sužinoti, koks yra transcendentinis mokslas, Tat Viganartam Sagarum Eva Vigatset, that is the statement in the Mundaka Upanishad. Mandako Panišadoje teigiama, If you want to know the actual science of self-realization, jei iš tiesų nori sužinoti savęs realizacijos mokslą, if you want to know what is the absolute truth, jeigu nori sužinoti, kokia yra absoliuti tiesa, you cannot get that from a person who is still entangled in this material existence. to nesužinosi iš to žmogaus, kuris vis dar įkalintas materialios egzistencijos. The only place you can get the proper guidance is from a liberated soul. Tik iš išsivadavusios sielos gali gauti tinkamus pamokymus. Liberated soul means the bona fide spiritual master. Išsivadavusi siela reiškia bona fide dvasinis mokytojas. Why do we say he is liberated? Kodėl mes sakom, kad jis išsivadavęs? That is described by Srila Rupa Goswami. Nes Šrila Rupa Gosvamis apibūdina. Iha yasha heredashe karmana manasa gira nikalasvapyavastasu jivan muktasa uchate. A person who engages his mind, body, and words in the service of Krishna, in all times, places, and circumstances, Ta žmogus, kuris užima savo kūną, protą ir kalbą Krišnos sąmonėje visomis aplinkybėmis, is called Jivan Mukta, a liberated soul. jis yra laikomas išsivadavusią sielą. So if we can hear from a liberated soul, Tad mes galime klausytis iš išsivadavusios sielos. if we can take the guidance of a liberated soul, Ir jeigu priimsime pamokymus iš jo, then we can become liberated. tuomet ir patys galime tapti It's išsivadavę. as simple as that. Tai yra taip paprasta. A conditioned soul cannot tell you how to become liberated. O sąlygota siela negali tau pasakyti, kaip reikia išsivaduoti. You have to be trained by a liberated soul. Jos turi apmokinti išsivadavusią And asmenybę. then you can become also a liberated soul. Tuomet ir patys galite tapti išsivadavę. So how do you become trained? Ir kaip būti apmokintam? It's not difficult. Visiškai nesudėtinga. Simply open your ears. Tiesiog atverkit savo ausis Take the knowledge into your heart. ir priimkite žinias į savo širdį. Be a good listener, that's all. Tiesiog būkite geri Pay it, klausytojai. when the bona fide spiritual master is speaking, pay close attention to what he's saying. Ta akimirka, kai bona fide dvasinis mokytojas kalba, susikoncentruokite kiek įmanoma geriau. Try to understand what he's saying. Pamėginkite suvokti, kągi jisai sako.
And if something is not clear, Ir jeigu kažkas neaišku, then you inquire. tuomet teiraukitės. There'll be an opportunity tonight for asking questions. Šį vakarą bus po paskaitos galimybė užduoti klausimus. So if you're not clear on a point, then you ask questions. Tad jeigu kažką suvokite neaiškiai, tiesiog užduokit klausimą. This is the secret of success. Ir tokia yra sėkmės paslaptis. Hear from the proper source. Girdėti iš tinkamo šaltinio. If we don't hear from the bona fide spiritual master, Jeigu mes neklausysime iš bona fide dvasinių mokytojų, then who will we hear from? tai iš ko tada girdėsime? We'll hear from so many conditioned souls, Mes klausysime iš tiek daug sąlygotų sielų, telling us to eat, drink, and be merry. kurie mums sakys, valgyk, gerk ir linksminkis. So can you actually be happy in this material world? Ar materiame pasaulyje iš tiesų įmanoma būti laimingam? They say eat, drink, and be merry. Jie sako, susituok, valgyk ir miegok ir What gerk. is that merriment? What is that enjoyment? Ir kame čia malonumas yra? Just like that ship, the Titanic. Kaip tas Titaniko laivas. They had a very nice ballroom, a very nice orchestra was playing. Labai geras orkestras ten groja. What is the point of trying to enjoy a ballroom dance when the orchestra, when the ship is sinking? Kokia yra prasmė tenais mėgautis grojant tam orkestrui, kai laivas jau skęsta? If someone says on the Titanic, now have a good time, eat, drink, and be merry. Ir Titanikė kažkas jums sakys, na, mėgaukis, valgyk, miegok, ženikis. This ship can never sink. Šitas laivas niekad nenuskęs. It's the greatest ship ever built in the history of the world. It can never sink. Čia geriausias laivas, kada tik būtų be pastatytas. So don't be worried. There was some rumor about hitting an iceberg. It's just a rumor. Don't worry about it. Just enjoy yourself. Tad jeigu girdėjai kažkokius tai gandus, kad laivas skęsta, tai netikėk to. Well, guess what? Spėkit, We are on a Titanic right now, čia ir dabar mes esame Titanike. and it's hit an iceberg. Now, our Titanic has hit an iceberg. Ir mūsų Titanikas atsimušęs į ledkalnį. Your human body is a Titanic, Jūsų žmogaus kūnas yra Titanikas. and it's hit an iceberg, Ir jisai yra užkliuvęs už ledkalnio, known as birth, death, old age, and disease. kuris yra žinomas kaip gimimas, lygos, senatvė ir mirtis. So you may try to eat, drink, and be merry, Galite mėginti, valgyti, miegoti ir ženytis, but you're on a sinking ship. bet jūs esate skęstančiame laive. So if you're really smart, Jeigu esate iš tiesų you go išmintingas, for the lifeboat. jūs bėgsite link gelbimo valties. So who tells you where the lifeboat is? Ir kas pasakys, kur ta gelbimo valtis yra? That's the bona fide spiritual master. Tai yra bona fide dvasinis He mokytojas. guides you how to get on, where is the lifeboat, how to get on the lifeboat, how to take that lifeboat and cross to the safe side. Ir jis pamokins jūs, kaipgi pasiekti tą gelbimo valtį, kaip į ją įlipti ir kaip su ją perplaukti į saugų krantą. Actually, that lifeboat is described in the Srimad Bhagavatam. Šimad Bhagavatam apibūdina šitą gelbimo valtį. Samashritaye palaballava plavam mahatpadang punya jasho marare bhavam badirvatsa parang param padam 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 yad babadam nate sham. Such nice poetry. Tokia nuostabi poezija. Shakespeare can't compete with it. Šekspyras niekaip negali su to susilyginti. I love that shloka. Aš taip myliu šitą posmą. Samashritaye palapallava pladang mahatpadam punya jasho marare bhavam badirvatsa parang param padam 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 yad babadam nate sham. So nice poetry. Tokia nuostabi poezija. So, this verse describes the lifeboat, Taigi šitas posmas apibūdina tą gelbimo valtį. which are the lotus feet of Krishna. Ir tai yra ne kas kitas kaip lotosinės Krišnos pėdas. If you will take shelter of the lotus feet of Krishna, Jeigu priimsite lotosinių Krišnos pėdų prieglapstį, you're safe. esate saugus. In fact, as soon as you get on that boat of Krishna's lotus feet, Iš tiesų, tą pat akimirką, kai patenkate į valtį Krišnos lotosinių pėdų, the vast, insurmountable ocean of material existence nesuvokimo dydžio materialios egzistencijos vandenynas shrinks down to Vatsapadam, the amount of water contained in the hoofprint of a cat. susitraukia į viršelio pėdos dydžio balutę.
If I told you, okay, here, you got to swim across the Atlantic. Jeigu pasakysiu, na, perplauk okeano ramųjį vandenyną. We're throwing you in the water, now you have to swim to New York City. Metu tave į vandenį ir plauk iki pat New Yorko. You will think, I will die, certainly. There's no way I can make it. I'm going to die in the ocean. Jūs suprasit, kad neįmanoma perplaukti, aš tiesiog numirsiu. But if the Atlantic Ocean sinks down to this big, and here is whatever. Here's Europe and here's New York, and it's only that far. Ir jeigu tas vandenynas susitrauktų iki vos kelių centimetrų dydžio balutę, will you have any difficulty? Ar būtų sunku jį perplaukti? No. Tikrai ne. Getting in the water, you're already touching the other shore. Jūs tik tai šoksite į vandenį ir iš karto užlipsite ant kito kranto. So this is the great beauty of the process known as Krishna consciousness. Toks yra nuostabus grožis procesas, žinoma, Krishna sąmonės vardu. Shri Gaur Nitai ki jai. By taking shelter of Krishna, priimdami Krishnos prieglobstį, who is manifested as Shri Gaur Nitai in this age of Kali, kuri šitame Kali amžiuje apsireiškia kaip Shri Gaur Nitai, by taking shelter of the Supreme Lord, priimdami aukščiausiojo viešpaties prieglobstį, you easily cross over this vast, insurmountable ocean. Jūs lengvai perplaukate prie šitą nesuvokimo dydžio vandenyną. And you become fully open Ir jūs tampate pilnai atviras to the reality realybei, that is there in front of you at every minute. kur yra priešais jūs kiekvieną akimirką. Did you know that Krishna is present with you at every minute? Ar žinot, kad Krishna yra su jumim kiekvieną akimirką? We forget that. Mes tai esam pamiršę. But actually Krishna is present at every minute. Bet iš tiesų, Krishna yra kiekvieną akimirką su mumim. You are never separated from Krishna. Jūs niekad nesate atsiskyręs nuo jo. But just as the owl, the bird called the owl goes, Bet lygiai taip pat kaip pelėda. he closes his eyes in the daytime. Dieną pelėda užveria savo akis. You say, my dear Mr. Owl, did you know there's something called daytime? Ir mes pasakysime, He ponia says, no, pelėda, it's always dark. ar žinojai, kad yra dienos šviesa? Pelėda sakys, I know, because ne. I've never seen the light. I've never seen any light. It's always dark. Tai yra tik tamsa, nes niekad nemačiau šviesos. So every time the sun comes up, he closes his eyes, you see? Bet jis užveria savo akis, kai tik saulė ateina. And when it gets dark again, he opens his eyes up again. O kai ateina tamsa, jis vėl ta pelėda atveria akis. So you should not remain an owl philosopher, Todėl jūs neturite išlikti pelėdos filosofijoje, closing your eyes to Krishna. užverdami savo akis priešais Krishną. Learn how to open yourself to Krishna. Išmokti, kaip atsiverti Krishnai, Krishna is really beautiful. nes jis yra labai gražus, He's super powerful. super galingas, He's amazingly renounced. neįtikėtinai atsižadėjęs, He's unlimitedly knowledgeable. neribotai išmintingas He's ultra wealthy. ir pats turtingiausias. And he's the supreme superstar. Ir yra aukščiausias superžvaigždė. There's nobody like Krishna. Ir nėra nieko kito tokio kaip Krishna. Once you meet Krishna, you wouldn't be interested in anyone else, any other celebrity. I mean, he's the supreme celebrity. Jeigu nors kartą sutiksite Krishną, jokios kitos žvaigždės jūsų visiškai nebedomins. Nobody is as famous, as powerful, as wealthy, as renounced, as beautiful as Krishna. Niekas nėra nei toks gražus, nei atsižadėjęs, nei išmintingas, nei stiprus And kaip he's Krishna. right there, right now, available for you to have an intimate personal relationship with him. Ir šią pat akimirką yra jis jum lengvai pasiekiamas ir galite su juo turėti You artimus simply santykius. have to purify your consciousness. Paprasčiausiai tai reikia apvalyti savo sąmonę. Just like Rupa Goswami prays. Kaip ir Rupa Gosvamis meldžiasi. Kamadinam katina kadita palita durniteshas. Tesham jatamaina karana narpata nopashanti. Utstrajayatanyata yatapate sangpratam labda buddhis. Tammayata sharanang abhayang mang nekung shvatma dashe. He says, there is no limit to the unwanted orders of lusty desires. Jisai sako, kad nėra ribų neribotiem geismingiam troškimam. Although I have served these lusty desires very faithfully, Ir šiem troškimam su didžiu tikėjimu aš tarnavau.
they have not shown any mercy to me. Bet jie man nepralėjo jokios malonės. I have not been ashamed to serve these desires, Ir aš visai nesigėdijau vergauti šitiem troškimam, nor have I even desired to give them up. nei troškau jų atsikratyti. O my Lord, recently, however, Viešpatie, vis dėlto, my intelligence has awakened, mano intelektas pabudo. and now I'm giving them up. Ir dabar metu jos lauk. Due to transcendental intelligence, Transcendentinio intelekto dėka I now refuse to obey the orders of these desires. aš atsisakau vykdyti šių troškimų reikalavimus. So now, my Lord, I approach your lotus feet, Viešpatie, dabar aš kreipiuosi į tavo lotoso pėdas begging for shelter, your fearless lotus feet. ir meldžiu jų be baimio prieglapščio. Kindly engage me in your personal service Maloningai leisk man tau patarnauti and save me from this material existence. ir išgelbėk mane iš šios materialios egzistencijos. This is the beautiful, beautiful prayer of Rupa Goswami. Tai nuostabi Rupa Gosvamio malda. He is the father of bhakti. Jis yra bhakti tėvas. We are called Rupa Nugas, the followers of Rupa Goswami Prabhupada. Mes esame vadinami Rupanūgomis, tai yra Rupas Gosvamio pasiekėjais. So he is giving us hint Ir jisai duoda mums užuominas, how we can become actually liberated from this material existence. kaip mes galime tapti iš tiesų išsivadavę iš šios How materialios we can have a egzistencijos. direct personal service of Krishna. Kaip mes galime įgyti tiesioginę tarnystę Krišnai. And what is the gist or the point that he's making in this prayer? Ir kokia esmė šito momento, kuris pabrėžia? We have hearts that are full of lusty desires. That's his point. Momentas tas, kad mūsų širdis pilna geismingų troškimų. So one has to give up serving these lusty desires. Ir žmogus turi nustoti jiem tarnauti. No matter how much you serve them, you'll never become satisfied. Nepaisant to, kad ir kiek tiems troškimam tarnautumėt, niekad netapsite laimingas. Because as stated in the Bhagavad Gita, Nes Bhagavad Gitoje yra teigiama. Dushparena nalena cha. These lusty desires burn like fire and they are never satisfied. Šie geismingi troškimai dega kaip ugnis ir niekas negali jų patenkinti. So you may go on serving these desires for millions of lifetimes, Taigi milijonus gyvenimų galite tarnauti šiam troškimam, but you'll never be satisfied. bet patenkintas nebūsit niekada. So we have to have an awakening of transcendental intelligence. Todėl mums reikia pažadinti savo transcendentinį intelektą. How do we get that awakening? Ir kaip tai padaryti? We have to hear from the bona fide spiritual master. Reikia klausyti iš bona fide dvasinio We mokytojo, have to read from the bona fide scriptures. iš bona fide šventraščių. In this way, by submissively reading and by submissively hearing, we get the awakening of transcendental intelligence. Tokiu būdu nuoširdžiai klausydami, skaitydami mes pažadinsime savo dvasinį intelektą. When that intelligence becomes awakened, Ir kai jisai pabus, what do you have to do to keep it awakened? ką reikia daryti, kad jį You išlaikyti have pabudusi? to refuse to serve those lusty desires. Jūs turite atsisakyti tarnauti šiems geismingiems troškimams. Now I have this question for you. Turiu klausimą jums. What if you get an awakening of transcendental intelligence? What if you get that awakening of transcendental intelligence? Kasgi būtų, jeigu jūsų dvasinis intelektas And again, pabustų the lusty desires come, ir vėl ateitų geismingi troškimai and you surrender to them once again. ir vėl jiems atsiduotumėt? What happens to your transcendental intelligence? Kas nutiktų jūsų transcendentiniam intelektui? You lose it. Jūs jį prarandat. The point is, as soon as you get transcendental intelligence by hearing from Guru and Shastra, Kai jūs klausydami iš gurų ir šastros įgyja transcendentinį you intelektą, have to use that transcendental intelligence. jūs jį turite panaudoti. As we say in English, if you don't use it, you lose it. Mes kaip anglų kalboje sakome, jeigu nenaudosi, tai prateriosi. So once you get that transcendental intelligence Kai tik įgysi transcendentinį žinojimą, by hearing the words of Krishna and the words of Guru, klausydami iš Krišnos ir gurų, now you must use that intelligence turit panaudoti šį intelektą, by refusing to obey the orders of these lusty desires. atsisakydami paklusti šitiems geismingiams troškimams. And in that purified state of Ir consciousness, tokioje valytoje sąmonės būsenoje you must beg Krishna turite melsti Krišnos,
to give you the shelter of his lotus feet, kad jisai suteiktų savo lotoso pėdų prieglobstį, to engage you in his personal service, kad užimtų savo tarnystę savo and to save you from this material existence. ir išgelbėtų jūs nuo šios materialios egzistencijos. So I can ask now if there's any questions. Dabar paklausiu, ar yra kažkokių tai klausimų. Kaip išlaikyti pusiausvyrą santykiuose su aplinkiniais, išliekant atsidavusiu, bet tuo pačiu savo praktiką negazdinant nei tėvų ir neerzinant aplinkinių? Kaip išlaikyti tinkamą balansą, bendraujant su aplinkiniais, kad negazdinti jų, nesuteikti jiems sunkumų ir tuo pat metu išlaikyti savo Krišnos sąmonę. How to have proper balance, then you have relationship with others, how to Mother or with others? mother and brother and other, not devotees, how I can keep my Krishna consciousness but not force on them and not make them afraid of my Krishna consciousness, of my fanatism. Are they supportive of your Krishna consciousness or are they antagonistic against it? Ar jie remia tavo Krishna sąmonę, ar jie yra prieš tai? Antagonist. Then you have to avoid them as much as possible. Tuomet kiek įmanoma daugiau jų venkit. Because anytime you see them, they're going to try to discourage you about Krishna consciousness. Nes kai tik juos pamatysite, jie stengsis jūs diskriminuoti dėl jūsų Krishna sąmonės. You have so many brothers and sisters. Jūs turite tiek daug brolių ir seserų. Why do you think brothers and sisters only in terms of your material body? Kodėl galvoji tik tai apie savo brolius ir seseris, tik tai savo kūniškoje platformoje? In the vast span of eternity, every single jiva soul in this universe has been your brother or sister in some previous lifetime. Kiekviena siela šitoje visatoje, viename ir kitame gyvenime buvo tavo sesė arba brolis. So why are you giving more importance to these brothers and sisters? They're just related to this body, that's all. Kodėl sureikšmini tuos brolius ir seseris, kurie susiję su tavo kūnu dabar? Now, if they are open, I would definitely cultivate them and bring them to Krishna consciousness. Bet jeigu jie yra atviro proto, tai gali bendrauti su jais, kad kultivuoti jų Krishna sąmonę. But the best thing is if they're antagonistic, you be aloof. Aloof from them. Aloof means detached. Jeigu jie yra prieš, nebūk prie jų prisirišusi. If you don't associate with them so much, whenever you do, they'll think, they'll be nice to you if you don't associate with them so much. If they rarely get your association, Jeigu jie retai tave matys, whenever they get it, they'll be very nice to you. kai tik pamatys tave, labai džiaugsis ir bus geri su tavim. If they feel that you're very cheap and they can associate you with whatever they want, they're just going to kick you. O jeigu jie galvos, kad esi labai pigus tavo bendravimas ir galima bet kada su tavim pabendrauti, tai tiesiog But if tave they see spardys. that actually you have your own life and you don't really need them, but sometimes you'll see them, then they'll be more respectful. Bet jeigu jie matys, kad tu turi savo gyvenimą, esi savarankiška ir tik tai kartais, kaip sakant, gali tave pamatyti, tuomet tave gerbs. Just like my family, Kaip ir mano šeima, I completely cut myself off from them. aš pilnai save atkirtau nuo jų. And then when I went back, Ir kai sugrįžau, after some time, po kurio laiko, they knew they had to be very nice to me, otherwise I would just never come back again alone. jie žinojo, kad turi labai gražiai su manimi elgtis, kitaip aš galiu ir nesugrįžti. So in that way, they had to surrender to my terms, not me surrender to their terms. Tokiu būdu jie turėjo daugiau atsiduoti man, negu aš jiem. If you come like a beggar Bet jeigu and to būsite kaip, surrender to their terms, they're going to kick you. kaip išmaldos prašytojas ir sutiksite su visom jų sąlygom, tuomet jūs ir But you spardys. make them the beggars. Bet padarykite juos išmaldos And if they prašytojais. want your association, they have to behave properly. Kad jeigu jie norės bendrauti With su you. jumim, turės elgtis su jumim tinkamai. That's the way to do it. Toks yra būdas. That way you'll train them to be respectful to you. Tokiu būdu tu turi pamokinti, kad jie jaustų Even pagarbą if they don't tau. accept Krishna consciousness, they will know they must be respectful to you or you just won't have anything to do with them. Jie turi žinot, kad nors ir negerbė Krišnos sąmonės, bet turi gerbti tave, kitaip praras bendravimą su tavimi. This is not being cruel to them. This is being kind to them. Bet tai nėra buvimas žiauriau jiems, tai yra malonė jiems. So don't be sentimental about it. Be intelligent.
Tad nereikia būti sentimentaliu šiuo klausimu, reikia būti intelektualiu. Any other questions? Dar klausimų? Yeah. I have some problem. Lietuviškai užduokit, nes neišgirs mokytas, aš išversiu. Kaip išvengti tokių dalykų, atrodo, turi žinias, ne? Kažkur tai žingsnį dėdėjai į priekį, bet vis tiek slysti atgal dar keli žingsnius ir tas kartojasi. Vat kaip išvengti to, kad nesikartotų tie dalykai? Nepaisant to, kad turiu žinias, bet sunku atrasti stabilumą dvasiniam gyvenime, dedant žingsnį. Stabilumą, kad kaip sakant, kaip kyli kažkur tai turi tikslo, bet kad kuo mažiau skristum atgal, tai atrodo kažką tai pasiekė, mane ir vėl slysti atgal. Kad kažkur įsitvirtinus vėl negrįžti atgal, nepaisant to, kad turiu žinias. I have some knowledge, but still I do some steps in Krishna consciousness. Somewhat. Steps in Krishna consciousness, and then I come back. How to become steady? What to do? Yes. I make some steps forward in Krishna consciousness. Taigi, Then I slip back. dedu tam tikrus žingsnius Krishna sąmonėje, paskui nuslystu atgal. When a little child is learning how to walk, Kai mažas vaikas mokosi vaikščioti, is he successful with the first step? ar pirmieji žingsniai būna jam sėkmingi? Generally, they're not successful with the first step. Paprastai ne. He tries to walk and boom, he falls down on his feet. Jisai stojasi ir drimba žemyn. But the parents encourage him, my dear little boy, keep trying, you'll be successful when you're walking. Bet tėvai skatina, brangus berniuk, even- stenkis ir tau pavyks. So even if you sometimes slip back, Negi kartais, jeigu ir paslystat atgal, pick yourself up again. atsistokit vėl. If every time you slip back, you pick yourself up again and keep that enthusiasm to become Krishna conscious. Jeigu entuziastingai kiekvieną kartą nukritęs vėl stositės, Even if you sometimes slip, pick yourself up again. kad ir kada nugriūtum, vėl stokis. If you maintain that enthusiasm, gradually you'll conquer over those fall downs and you'll become solidly fixed in Krishna consciousness. Jeigu išlaikysi šitą entuziazmą, palaipsniui įsitvirtinsi Krishna sąmonėje. The key is you have to keep your determination. Raktas yra, kad turite išlaikyti savo pasiryžimą. Even if the results do not come immediately, you have to stay determined. Net jeigu ir nepasiekit rezultatų iš karto. In other words, you require determination and you require patience. Taigi reikia ir pasiryžimo, ir kantrybės. You require determination, enthusiasm, and patience. Ir kantrybės, ir entuziazmo, ir pasiryžimo. Because you are not going to get a pure bhakti immediately. Nes tyros bhakti iš karto negausit. It takes time from a conditioned soul to become a pure devotee. Reikalingas laikas, nuo kurio metu sąlygoto siela pavirsta į tyrą atsidavusi. There are many steps you have to go through to get to Krishna prema. Yra daug žingsnelių, kuriuos reikės žengti, kad pasiekti Krishna premą. The first thing is you have to have faith in the process. Pirmas Shraddha. žingsnis. Turite įgyti tikėjimą į procesą. And then the next step is you become interested to associate with pure devotees of Krishna. Antras žingsnis. Jums turi tapti įdomu bendrauti su tyrais Krishnos atsidavusiais. That is called sadhu sangha. Ir tai vadinama sadhu sanga. The next step is called bhajana kriya. Ir sekantis žingsnis vadinamas bhajana kriya. Bhajana kriya means you take initiation from the bona fide spiritual master. Tai reiškia, kad jūs priimate iniciaciją iš bona fide dvasinio mokslo. And you engage in the regulative principles of Krishna consciousness by following his orders. Ir siekdamas jo nurodymais, užsimate Krishnos sąmonės procesu. That's the bhajana kriya stage. Tai yra bhajana kriya etapas. And then, after bhajana kriya, Ir po bhajana kriyos, the next step is called anartha nivritti. sekantis žingsnis vadinasi anartha nivritti. All the dirt becomes cleaned out. All of your bad habits are cleaned out. Visi blogi įpročiai, visa nešvara iš širdies išsivalo. And then next step is nishta. You become solidly fixed in Krishna consciousness. Ir tada, sekančiai, jūs tampate įsitvirtinęs Krishno sąmonėje. And then from nishta, you achieve the ruchi stage. Tada pasiekėte rūčį lygį. And then you become absolutely attached to Krishna. That's called the asakti stage. Vėliau atsiranda begalinis prisirišimas prie Krishnos, kas yra vadinama asakti. And then you have the awakening of transcendental emotion within your heart. Ir tuomet bunda jūsų dvasinės emocijos širdyje. That stage is called bhava. Tai vadinama bhava.
And then you have pure love of God, that is prema. Ir tik tai tada pasiekite tyrą meilę Dievui, tai vadinama prema. So it is a gradual, step-by-step process. Taigi tai yra palaipsninis procesas, žingsnis po žingsnelio. Shraddha, Šradha, sadhu sangha, sadhu sanga, bhajana kriya, bhajana kriya, anartha vritti. anarka nivriti. You don't need to translate that. My echo over here. Kaip Aidas sako. Nishta, ruchi, asakti, bhava, and prem. Tokie yra etapai. So in this way, be patient. Tokiu būdu būkite kantrus. Even if you slip, pick yourself up again. Net jeigu ir paslystate, vėl stokitės. And I guarantee you, if you're determined and you follow this process, Garantuoju, jeigu suryštų, tęsite šitą procesą. even if you fall down 1,000 times, Net ir 1000 kartų nupuolęs, if you keep that determination, išlaikysite savo pasiryžimą. you will in due course become a Mahabhagavat, pure devotee of the Lord. Laiko eigoje tapsite Mahabhagavata, tyras viešpatės atsidavęs. That's a thing. Tai yra faktas. Any other questions? Dar klausimų? Kaip atskirti tikrą jausmą nuo sentimentų? Kas yra iš tikrųjų tikras jausmas, o kas tiesiog yra kažkoks sentimentalumas? Kaip atskirti tikrus jausmus nuo sentimentų? How to see different between real feelings and sentiments. Between sentiment and... Real feelings. Real. Oh, yes. Spiritual, genuine spiritual feelings or material sentiments. Yeah. How does one distinguish between material sentiment and spiritual sentiment? Taigi, kaip atskirti tarp materialių sentimentų ir dvasinių sentimentų? Spiritual sentiments are beautiful. Dvasiniai sentimentai yra labai gražus, They're wonderful. nuostabus. Prabhupada told us that if we would sing and dance in emotional love of God, Prabhupada mums sakė, kad jeigu mes šoksim ir dainuosime su emociška meilė Dievui, that the whole world would follow us and there would be no trouble. tuomet visas pasaulis seks paskui mus ir nebus jokių problemų. So the Mayavadi conception of spiritual life is no emotions. Majavadiška filosofija reiškiasi, You Jokių become a emocijų. cold stone. reikia tapti šalto akmeniu. That is Mayavad, you see. Tai yra majavadiška filosofija. But that is not Vaishnava philosophy. Bet Vaišnava filosofija yra kitokia. Vaishnava philosophy is you have eruptions of love within your heart. Vaišnava filosofija reiškia, jūs turite besiveržiančius vulkanus have meilės savo širdyje. You have the awakening of spiritual sentiment, spiritual emotion. Jūs turite pažadinę savo dvasinės emocijas, dvasinius Lord sentimentus. Chaitanya was criticized by the Sarvabhauma Bhattacharya that why are you engaging sentimentally in this Sankirtan process? Sarvabhauma Bhattacharya kritikavo viešpatį Čaitanją, kodėl tu užsiimi iš to sentimentalius A sankirtos sannyasi procesus. is not supposed to be sentimental Nes during kirtan. sanjasis neturėtų būti toks sentimentalus kirtano metu. He should simply study Vedanta. Jis paprasčiausiai turėtų studijuoti Vedantą. So that is the Mayavadi idea. Bet tai yra majavadiška idėja. No emotions. Jokių emocijų. Emotions are material, kill emotions. Emocijos yra materialu, todėl jas reikia nužudyti. But spiritual life, genuine spiritual life, Bet nuoširdus dvasinis gyvenimas means to bring about the feelings of emotion reiškia pažadinti emocijas, for God, jausmus Dievui, love of God. meilę Dievui. You see, merging into God, there's no emotion. Susiliet jūs su Dievu nėra jokių emocijų. But love of God means the awakening of pure transcendental emotions. Bet meilė Dievui reiškia pažadinti tyras transcendentinės emocijas. So, how to distinguish between a spiritual emotion and a material emotion? It's a very important question Tad you labai ask. svarbus klausimas, kaip atskirti materialias ir dvasinės emocijas. Prabhupada even told one devotee who was crying in the kirtan, Netgi kartą, kai vienas atsidavęs verkė, kirtan Prabhupada jam pasakė. he was wondering, is this material or spiritual? In the kirtan, I am crying and crying and crying. Jis galvojo, ar čia materialu ar dvasiškai, jeigu kirtane verkiu ir verkiu.
Prabhupada said crying in the kirtan, that is spiritual emotion. Prabhupada sakė, verkti kirtane reiškia dvasinė emocija. So, how do I make sure that I'm not falling into material emotions? Bet kaip įsitikinti, ar aš nesu įpuolęs į materialias emocijas? We require the guidance actually of senior devotees to help us make these differentiations. Iš tiesų reikia kreiptis pas vyresnius atsidavusius, kad jie padėtų atskirti. It's very important that we have the guidance of senior Vaishnavas. Labai svarbu turėti vyresnių atsidavusiųjų vedimą, pamokymus. Because there is a class of so-called Vaishnavas. Yra netgi tokia grupė taip vadinamų Vaišnavų, They are called Sahajiyas. kurie vadinami Sahadžijomis. And they indulge in so-called emotion. Ir jie užsima taip vadinamomis emocijomis. They make a big show of it also. Ir tai netgi atlieka didžiulį šou, But it's bogus. bet tai nėra tikra. In Los Angeles, there was one person who was making this big show of emotions. Los Andžele vienas žmogus tokį Making a show of going into Vaizdavo. all kinds of spiritual ecstasies. vaidina, kad jisai patiria įvairias dvasinės emocijas. Lying down on the floor as if they were in a trance, and so many things in the kirtan. Tai griūdavo ant žemės ir gulėdavo lyg be sąmonės ir Prabhupada kitokius said, dalykus darydavo. kick him. O Prabhupada sakė, spirkit jį lauk. If it's genuine spiritual emotion, he will not be disturbed. Atsiprašau, Prabhupada sakė, spirkit jį ir jeigu pas jį tikrai He's dvasinės disturbed when emocijas, you kick him, then you know that it was spirit. It was just a fake. It tai wasn't jis neturėtų sutrikti. genuine. O jeigu sutriks, žinosim, kad jisai apgavinėja. So we have to be very careful in these matters. Tad šiais klausimais reikia būti labai atsargiam. If one feels what they feel is a spiritual emotion, but they want all the devotees to be aware that I was feeling this emotion. Jeigu kažkas jaučia dvasinę emociją, bet nori, kad visi atsidavusiai pastebėtų tai, That's material. tai yra materialu. Prabhu, just see how great I am. I'm feeling spiritual emotions. Just see. Tiesiog pažiūrėkit, koks aš didis, aš jaučiu dvasinės That is emocijas. material. Tai yra grinai materialu. Those who are actually feeling spiritual emotion, they have no desire to advertise Tie, their kurie iš spiritual tiesų emotion. jaučia dvasinės emocijas, jie neturi jokio troškimo viešinti tai. To show I'm on the Bhava stage, I'm feeling spiritual emotions. Jis nesiruošia visiems rodyti, štai aš Bhavos lygyje, aš patiriu dvasinės Those who emocijas. actually experience genuine spiritual emotions, it's a very private thing. Tie, kas iš tiesų nuoširdžiai jaučia dvasinės emocijas, tai yra labai privatus klausimas. Sometimes people would ask Prabhupada, devotees would ask Prabhupada about his intimate feelings for his spiritual master. Kartais atsidavusiai klausdavo Prabhupados apie jo intimius jausmus savo dvasinių mokytojų. Prabhupada said, that you do not require. Prabhupada atsakydavo, to jums žinot nereikia. So the spiritual emotion is a very, very private Tai thing. yra labai privatu. But for a neophyte, how do you see if you're going the wrong way with some spiritual emotion? Bet kaip neofitui žinoti, ar jisai neina į šalį su kažkokia Here's the easy emocija. way to understand it. Lengvas būdas, kaip tai suprasti. If you have an emotional feeling that increases your devotional service, Jeigu tai, tą jausmą, kurį tu patiri, skatina tavo atsidavimo tarnystę, if it enthuses you to engage more and more and more in hearing about Krishna, chanting about Krishna, serving Krishna, that's a spiritual emotion. jeigu tai skatina tave daugiau klausyti apie Krišną, kartoti ir tarnauti jam, tai yra geros emocijos. But if devotional service becomes a disturbance for your bhav, Bet jeigu atsidavimo tarnystė trikdo jūsų jausmam, you're sitting there feeling some emotions, and the temple commander says, we need you to wash the pots. You say, don't disturb my bhav, please. jeigu sėdėt pasinėręs į kažkokias emocijas ir šventyklos komendantas paprašys plaut puodus, o jūs And that sakysit, means netrukdyk it's man, mundane. You see. tai reiškia, tavo veikla yra Genuine materiali. spiritual emotion means now you become even more greedy to be engaged in devotional service. Nuoširdi dvasinė emocija reiškia, jūs dar labiau trokštat užsiimti atsidavimo tarnystę. One who is feeling genuine spiritual emotion, they dive into devotional service 24 hours a day. They're constant bliss to serve Krishna. Jaučiantis nuoširdžias dvasinės emocijas tiesiog pasineria į tarnystę su didžiausia palaima. That is genuine spiritual Ir emotion. tai yra nuoširdžios dvasinės emocijos.
So in this way we can understand. Tokiu būdu galima atskirti. Bhaktivinoda Thakur is praying for spiritual emotions. Bhaktivinoda Thakur meldžiasi dėl dvasinių emocijų In his song, Kabbe Habe Bolo Se Dimamura, savo dainoje. he's praying for that day when he'll be completely paralyzed by the spiritual emotions, by the sound of Krishna's name. Jisai meldžiasi, kadagi ateis ta diena, kuomet jisai bus pilnai suparalyžiuotas dvasinių emocijų, išgirdęs šventą Viešpaties vardą. So that desire to have bhav, or feeling, awakening of spiritual emotions in the heart, is a very nice desire. Tad tai yra labai gražus troškimas norėti patirti dvasinės emocijas savo širdyje. But one has to know the process of how to achieve them. Tačiau žmogus turi žinoti procesą, kaip jos yra pasiekiamas. It's not that you can just jump into bhav. Nėra taip, kad jūs tiesiog galite iššokti į bhavą. Bhava is the second to the last stage, just prior to prema. Nes bhava yra prieš paskutinis žingsnis prieš meilę Dievui. To achieve genuine bhav, you have to go through all the preliminary steps. Kad pasiekti bhavą, turite praeiti visus kitus etapus. Faith, Tikėjimas, devotee association, bendravimas, atsidavusiai, initiation, iniciacija, purification, apsivalymas, become fixed up, įsitvirtinimas, getting a taste, į skonį becoming įgavimas. attached, all these prisirišimai stages you have to įgavimas. go through. Reikia perėti visus šitus etapus. And then you can get genuine, full awakening of spiritual emotions. Ir tada gali patirti nuoširdų, tyrą dvasinių emocijų pasireiškimą. Krishna will mercifully sometimes give the neophyte devotees some little experience of spiritual emotions, even in their neophyte stage. Krišna labai maloningai, net ir neofito lygiai esančiam atsidavusiam duoda tam tikrų dvasinių emocijų paragauti. It's like they have, for the movies, they have the trailer for the movies. Lygiai taip pat, kaip būna tokie traileriai filmams. He gives you a little tiny sample to encourage you to advance in Krishna Tai yra kaip consciousness. mažas pavyzdėlis, kad paskatinti jūs tobulėti Krišno sąmonėje. So I hope that helps. Tikiuosi, jums tai padėjo. Yes. Someone can be crying and showing emotions even in distress. Somebody can cry and be showing emotions In front of the deities. in front of the deities. Condition. It could be genuine, or it could just be egotistic, No, it can be a distressed condition. distressed. Yeah. Materially distressed condition also. Yeah, somebody, just like last night, there was a man in that Lygiai town. kaip ir vakarą Šakiuose. What's it now? Shanai or something? Šakiai. Huh? Šakiai. It's okay. Oh. Shanai. There was a man, he was showing great emotion, but his emotion was material distress. He was crying and sobbing. Vienas vyras verkė ir rodė įvairias emocijas, bet jis He buvo wanted me materialis. to put my hand on him and bless him, that he can become free of his anxieties. Jis norėjo, kad uždėčiau ranką ant galvos ir palaiminčiau, kad jis taptų laisvas nuo He was savo feeling sunkumų. very strong emotions. Ir jis jautė labai stiprias That I'm emocijas. suffering so much and please help me. Aš kenčiu ir prašau, padėkit man. So that sort of emotion is also there. Tokios emocijos taip pat gali būti. If actually that's such an emotion, if one is in front of a devotee of the Lord and begging for mercy to please help me out of my suffering and is crying, that is purifying him. That emotion is purifying him. Bet iš tiesų, tokios emocijos prieš atsidavusį, prašant, kad padėtų apsivalyti, tai tokios emocijos apvalo taip pat. He's humbling himself. Jisai nuolankus tampa. One may show humility, but if they don't follow the instructions, where is their progress? Kažkas gali rodyti savo nuolankumą, bet nesiekti pamokymais, tai kur tas nuolankumas? I agree with you. Pilnai sutinku. You're right. How they can make the progress? They can't. Jie negali daryti proceso, jeigu neseka pamokymais. Those kind of emotions are just The emotion is not bad. Emocijos nėra blogai. The emotion is good, but if they don't do anything, then it doesn't go anywhere. That's all. so that emotions could be just for a show. Bet jeigu žmogus nieko nedaro, tai tos emocijos niekur neves. What did she say? It could be only show.
What's the purpose of making such a show? Koks tikslas tokio šou? What do they gain materially by making a show like that? Kągi žmogus gaus? That how emotional they are, how humble they are. What did she say? To show how humble I am. Oh, what? Humble I am. Anyway, unless they do something with it, are you saying it's bad for them or it's just not good for them? There's a difference. One can make... Is it hurting them spiritually or is it just not going forward? Are they going backwards? There's three things that can happen. Let me ask you what your opinion is. Are they going nowhere? Are they going forward? We agree they're not going forward, really. But are they remaining in the same place? Or are they going backwards? Have they committed an offense? Tad What do you klausimas, say? I cannot say anything because if they're not gonna do it, then do crying and showing emotions, what? Doesn't make any sense. What did she say? if someone is not following, only crying, it has no any sense. But I'm asking, that didn't answer my question. Bet tai neatsakė mano klausimą. Are they remaining in the same place? Are they going backwards or forwards? There's one of three Klaus. things. Which one is it? They may remain in the same position or they may go backward. Okay. So she's saying that her opinion is they'll remain in the same place or go backwards. I agree they won't go forwards. Taigi, But I jeigu was just žmogus, curious whether you think they would remain in the same place or go backwards. jeigu žmogus neseka pamokymais, bet tiesiog kažkokį šou atlieka, tai jisai, klausimas buvo, ar jisai gali, ar jisai judės atgal, ar liks vietoje, kurioje yra. So the question is, that man last night, did he get any benefit from coming to the program or not? Klausimas, ar tas vyras, kuris vakar atėjo į programą, ar gavo Wait. naudą. He has to translate it. Be patient. Okay, now, do you feel he got any benefit from the program or not? Tad ar jis gavo naudą, ar ne? No. You have to let him do the translations. Just be patient. You translated it. No, it has to be done. Translated it. Yeah, but... Okay. It's like it's happening at the same time. All right, okay. So do you feel that he got no benefit, he got little benefit, or it was neutral from that coming to that program last night? Of course he benefited for listening to it, but then he's showing emotions of crying and all that. Then if he follows he wanted the guidance, he has given him guidance, and if you put that guidance into practice, then he will benefit, otherwise he's not gonna. Taigi išvada yra ta, kad jeigu žmogus išklauso, gauna žinias, bet nepanaudoja jų praktikoje, tuomet jis negauna naudos. So obviously he got benefit, he chanted Hare Krishna. Be abejo, žmogus gauna naudos, nes ir Hare Krishna took pakartojo, prasadam. prasado paragavo, He came forward to reveal his problems, jis prireiškė savo problemas and he was given advice on how to give up his smoking habit, for ir gavo example. netgi patarimą, kaip pasikartyti rūkymą, But is he going to do it? Is he going to follow the advice? No. bet ar jisai to sieks? Ne. So he's getting a little benefit, but not so much. Taigi šiek tiek naudos gauna, bet ne per daugiausiai. If you approach the spiritual master for instructions, you don't take the instructions. Jeigu kreipitės pas dvasinį mokytoją pamokymų, bet jų nepriimat, How much benefit did you get? That's the point. kiek jūs naudos iš to gausit? Čia klausimas. You can say, well, at least I had his association for a minute, so I got purified by that. Galite pasiguosi, kad bent jau pabendravau su juo, tai gal kažkiek apsivaliau. And that's true. By associating with the guru, you do get the purification of his association. Ir tiesa, bendraudami su guru, jūs gaunate apsivalymą. But unless you actually take the instructions he has given you and put them into practice, the benefit is very small. Bet iš ties, kol nepritaikote pamokymų, kurias gavote iš guru, jūsų pažanga nėra labai didelė. You don't get liberated from the material existence. Jūs negaunate išsivadavimo iš materialios egzistencijos. But if you take the instructions he has given you very seriously, Bet jeigu rimtai priimat tos pamokymus and you follow exactly what he's told you to do, ir konkrečiai juos sekat, then the benefit is unlimited. tuomet tai yra neribota nauda. So any other points? Yes. Dabar norėjau paklausti, jeigu reiškia, mes visi čia esantis aplamai, kol nepasiekėm priemos lygio,
Taip išeina, mes gimstam kaip, kaip šiandien nevykę transcendentalistai ir jogai, ten milijonus gyvenimo, net tęsiam toliau tą procesą, kol pasiekėm prie mūsų lygio. Klausimas yra, ar tiesa, kad kol mes nepasieksime premos lygio, mes turėsime vėl ir vėl gimti. Question is, it is true, if until we achieve Krishna prema, we have to take birth after birth. Oh yes, Taip, because if you have some desire for material sense gratification, Krishna will be very kindly and give it to you. tol, kol turite materialių troškimų, Krishna labai bus maloningas ir jums juos Because suteiks, Krishna loves you. nes Krishna jūs myli. If you have some material desire, he'll facilitate Jei you. kažko trokštate materialaus, Krishna duos sąlygas. And that is this material world. That's where you get facilitated with Ir material būtent desires. materialiame pasaulyje galite gauti savo materialius troškimus. Now, what about the situation of somebody who wants to become a pure devotee? Bet kas, jeigu kažkas nori tapti tyru atsidavusiojo, They still have the material desires, bet vis dar turi materialių troškimų, but they want to get rid of them. bet nori jų atsikratyti, But they haven't been totally able to clean them out. What happens is that person, bet pilnai jų dar neišvalė. Kas nutiktų tokiam žmogui? that could go either way. Ir gali būti ir taip, ir taip. That's why it's recommended when you're leaving the body, there should be devotees surrounding you and having kirtan. Todėl rekomenduojama paliekant kūną turėti aplink jūs esančius Because atsidavusius, with the kurie power atliks of the kirtaną. kirtan, Nes kirtano gale that can drive all of those material desires away, and then you can go back to Godhead. gali atitraukti visus materialius troškimus ir jūs galite grįžti atgal pas Krishną. Iš tikrųjų, reiškia, labai retos sielos, kurios nori pasiekti, reiškia, meilę Krišnai, bet ten pats visą ten tą eilę minėta. O tai kame yra Prabhupados malonė? Faktas, kad tai labai retos sielos, kurios nori pasiekti meilę Dievui, klausimas, tai kame yra Prabhupados malonė. Very rare souls want to achieve Krishna prema. Very rare souls, Where is what? very rare souls. Yes, that's what Krishna says. No, it's not a question. But by the mercy of Lord Chaitanya, I- everyone can achieve Krishna prema. I not give a question. Oh, we didn't finish it. Yeah. So where is Prabhupada mercy in this point? Prabhupada's mercy is he is giving you this process. Taigi Prabhupados malonė yra ta, kad jis duoda jums šį procesą. He's giving you a whole movement you can associate with. Jis duoda jums visą judėjimą, su kuriuo galite bendrauti. He's giving you a spiritual master who is purely representing him. Jis duoda jums dvasinį mokytoją, kuris tyrai atstovauja Šilą Prabhupadą. He is giving you his books. Ir savo knygas duoda. He's giving you prasadam. Ir prasadą duoda. He's giving you glub jamans. Ir glabdžiamūnį duoda. So much facility he has given Tiek daug nuostabių sąlygų suteikia jums, to help you kad padėti jums to become Krishna conscious. tapti Krishna sąmoningą. Bet tai gali būti tik tai išorinis procesas. Tik išoriškai gali visą tą priimti. Bet žmogus gali visą šitą malonę priimti tik tai išoriškai. But someone can accept it only external. Someone can accept all these things only external. Somebody could just take them as externals. No, he can take it only external, no put it internal. So he's saying somebody can just do it externally, but not taking deeply in. Yeah, if one just takes the external things but doesn't clean the heart, then they remain in the material world. Jeigu žmogus tik išoriškai priima, bet nevalo savo širdies, tuomet jisai išlieka šitame materialiame pasaulyje. But here's the good news. Bet yra geras naujienos. If you associate with all the externals, it has an impact on your inside also. Jeigu visieną atliksite tai tik tai išoriškai, tai turės įtakos ir jūsų vidui. It's like if you go to the temple, Pavyzdžiui, eidama į šventyklą, that's an external thing. You're inside the temple building. tai yra tik išoriškai. Jūs įėjote į šventyklos The pastatą. kirtan is there, that's external. It's outside of your heart. It's going on around you. Kirtanas vyksta, tai yra išoriai jūsų širdies. If you associate
with Krishna consciousness externally as much as possible, Bet jeigu kiek įmanoma daugiau bendrausit su Krišnos sąmonė it išoriškai, has a cleansing effect on your internal self. tai vis viena turės jūsų vidiniam aš valantį poveikį. That's what sadhana bhakti means. Sadhana bhakti tai reiškia. Your insides are not yet perfectly clean, Jūsų vidus nėra švarus, but you do all the external activities. You chant the rounds, you follow the principles, you take prasad, all these external things are being bet jūs done. atliekat visą išorinį veiklą, valgote prasadą, kartuojate šventus vardus ir panašiai. Lord Chaitanya said they have a cleansing effect on your inside. Ir viešpats Šaitanė sako, kad tai turi valantį efektą jūsų vidui. You're chanting on the lips, that's external. Jūs kartuojate savo lūpomis. Hare Tai išoriška. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But Lord Chaitanya says that external activity of chanting, it cleans your inside. Bet Šaitanė sako, kad čia ta išorinė kartuojama veikla valo jūs iš vidaus. So keep doing the external activities and the internal will become purified. Tęskite atlikti išorinę veiklą ir viduje vyks apsivalymas. Any other question? Dar klausimų turite? Bet Adžemilos pavyzdys rodo, kad ir ne visiškai vykdantas nurodytas regulas galima pasiekti dvasinį dangų. O konkrečiai kokias nevykdė? Adžemilos pavyzdys. Aha, kokias reglos jisai nevykdė? Nu, tai jis ten labai prastai gyveno. Bet Adžemilas pavyzdys rodo, kad jisai netliko iš vis jokių regulų, gyveno nuodėmingą gyvenimą, bet vis viena pasiekė tobulumą. Toksai klausimas, taip. Example of Ajamila is showing that someone was living very sinful, but still he achieved perfection. How to understand this? Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, kalo nasteva, 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 getiranyata. By chanting the holy name, Narayan, Narayan, he got an extension. Kartodamas šventą Narainos vardą, He wasn't immediately delivered from, he didn't become a pure devotee immediately. jis netapo tyru atsidavusi, bet gavo pratesimą gyvenimą. He was saved from being taken to hell by the Yamadutas. Jis tiesiog buvo apsaugotas nuo ėjimo į pragarą. And then he went to Hardwar and he cultivated Krishna Bhakti or Narayan Bhakti. Ir tada buvo gyvenimas pratęstas, jisai iškeliavo į Haridvarą ir užsiminėjo bhakti jogą. So that chanting at the time of death gave him an extension on his life. Taigi tas kartojimas mirties akimirka tiesiog pratęsė jo He gyvenimą. took full advantage of it. He went to a holy place and cultivated. Ir jis pilnai pasinaudojo, Love of duotų God. jam šansų, išėjo į šventą vietą ir kultivavo meilę Dievui. Anything else? Dar klausimų? Okay. We thank you all very much for One- coming to one the more program question. tonight. All right. Kada apvalai šiek tiek savo sąmonę, tai tarsi pradedi matyti aplinkui, ypač tarp draugų, tarp artimųjų, kad yra labai daug sergančių sielų. Na, tarsi, kurios tarsi serga, na, taip atrodo bent jau. Kaip išvengti puikybės? Kai mes pradedam valyti savo širdį, pradedam matyti nešvarą kitų širdyse aplinkui mūsų esančių. Kaip išvengti puikybės? Ne tai, kad nešvara, bet tarsi matai, kad, na, lyg sergančios sielos, matai, kad gyvena nuodėmingai, kažkaip, na, tiesiog. Then you start cleaning process of your heart. Then you little bit clean your heart. You start to see around you people, they're living in sinful life and you are not. So how to not become proud? How not to become proud. So, when you take up the pathway of Krishna consciousness, Taigi, priimdami Krišnos sąmonės kelią, you see that, well, I'm doing the right thing, and others around me, they're doing the wrong thing. matome, kad aš gyvenu teisingai, o žmonės So how aplink you mane can ne visi. cultivate humility at the same time seeing that you're better than everybody else around you. How do you stay humble? Taigi, kaip išlikti nuolankiam ir tuo pat metu You have to think, it's not that I'm better than they are. reikia galvoti, kad aš esu visiškai negeresnis už juos. Simply I'm more fortunate, that's all. Tiesiog man daugiau pasisekė.
If they had taken up this path, they would be more advanced devotee than me. Jeigu jie priimtų šitą Krišnos sąmonės kelią, jie pažengtų daug labiau negu aš. Because I have so many bad qualities. Nes aš turiu tiek daug blogų savybių. I'm not very intelligent. Nesu labai išmintingas, I'm lazy. esu tinginys I'm very selfish. ir labai savanaudiškas. If they were to take up this path, they would be definitely better devotee than me. Jeigu jie priimtų šitą procesą, be abejo, jie būtų daug geresni atsidavusiai negu aš. So it's not that I'm better than them, Taigi nesu geresnis už juos, but I am more fortunate. bet man nusišypsojo didesnė So sėkmė. let me be kind upon them and share this good fortune I've received with them. Todėl būsiu maloningas jiem ir pasidalinsiu šitą sėkmę, kuri papuolė man. So in this way, a devotee never hates anyone. Tokiu būdu atsidavęs visus mėgsta. He's always in the mood of serving others and loving others. Ir visą laiką yra nuotaikoje mylintis kitus ir norintis jiem He feels he pasitarnauti. is the servant of everyone. Not that I am greater, that I am the master of them. No, he feels I am their servant. Jis negalvoja esantis geresnis ar aukštesnis, jisai galvoja, aš esu jų tarnas, visų tarnas. Even the spiritual master. Netgi ir dvasinis mokytojas. He does not think, yes, I am the master and I have so many disciples all over the world. Jis negalvoja, štai aš esu dvasinis mokytojas ir turiu tiek daug mokinių visame Now he pasaulyje. thinks, I have so much service to do. These are my masters. I have to serve them. Jisai galvoja, ne, aš turiu tiek daug šeimininkų, By helping kuriem them to turiu become Krishna tarnauti. conscious. Tarnauti jiem padėdamas, tapti jiem Krišnos So in this way, sąmoningais. the spiritual master always stays humble. He thinks he's the humble servant of his disciples. He Tokiu never būdu- thinks he's the master of his disciples. Dvasinis mokytojas visą laiką išlieka nuolankus, galvodamas, kad yra savo mokinių tarnu. So in the same way, you should take yourself as the humble servant of the suffering humanity Lygiai taip pat ir save reikėtų laikyti kaip nuolankių visuomenės tarnu, by finding the ways and means to attract them to Krishna. ieškant priemonių, kaip juos patraukti, priartinti prie Krišnos. But of this knowledge, Prabhupada said, we are proud of this knowledge. Bet Prabhupada sako, mes didžiuojamės šitomis žiniomis. We're not ashamed of this knowledge. Mes nesigėdinam šitų We're not žinių. ashamed of Krishna. We are proud of Krishna. Mes nesigėdinam Krišnos, mes That's didžiuojamės very juo. it's good. That is called transcendental pride. Tai yra transcendentinis išdidumas. Any other questions? Kokių dar yra klausimų? All right, this is the last one. Jeigu vyras pasaulietis, tai kaip patraukti į Krišnos sąmonę? Jeigu vyras yra pasaulietis, kaip jį patraukti prie Krišnos? If husband is living material life, atheist, so how attract him to Krishna? Very nice prashadam. Labai gerų prasadų. Prashadam attracts the heart of everyone. If he asking some meat, Then you make a special vegetarian meat substitute. Like veggie burgers and tad You galima find- padaryti mėsos find a vegetarian alternatives and Pakaitalus. say, I'd like to give you something that's even better than meat. ir duoti jam kažką, kas yra daug geriau negu mėsa. You can make imitation meat things. Galite Veggie padaryti mėsos burgers, and imitacijas, vegetariškas veggie burgeris. turkeys, or do they eat turkey here? You don't eat turkeys here, yeah. In America, turkey is very popular, so they make turkeys out of paneer, curd. Amerikai kalakutus valgo, labai populiarus, galima padaryti jo So you just vegetarišką make imitaciją. find nice. Prabhupada said that. Prabhupada even gave a way that you can make imitation lobster out of vegetarian. Prabhupada gave the tip in one letter I read, how to make something that tastes like lobster, which is the seafood. Netgi pas Prabhupada viename laiške davė receptą, kaip padaryti imitaciją lobster, what is it? Lobster is some kind of a seafood. Kaip krabų imitaciją padaryti Very vegetarišką. popular. They have lobster restaurants in the U.S. Nes Amerikoje turi labai populiarus krabų restoranus. So you just find nice. You find some ways. Devotees can help you. You can look on the internet also Internete galite pažiūrėti atsidavusiai, gali jums padėti. for recipes. But you find all kinds of interesting recipes. Surasit nuostabių receptų. You go, wow, what am I going to get tonight? You make it very exciting for him when he comes home for dinner every night. Ir isn't it? jisai tiesiog su nekantrumu lauks. Kągi šį vakarą gausi vakarienį. I mean, meat is boring, really. Nes mėsa juk nuobodu atsibosta. Same old thing, some bloody flesh. I mean, it's boring. Tas pas kraujuojantis mėsos gabalas.
Why eat murder, you know? Kamgi valgyti tą žudimą? Meat is murder. Nes mėsa tai žudimas. Who wants to come home after a hard day at the office and eat murder every evening, you know? Kas nori po sunkaus darbo grįžus valgyti žudimą? Give him the great opportunity of eating compassion instead. Prasadam. Vietoj to duokit jiems valgyti gailestingumą, tai yra prasada. That is the real meaning of wife, you see. Ir tai yra tikrai Who protects reikšmė the husband from the material energy. That is the real meaning of wife. padėties, tai yra atitraukti vyrą nuo materialių. So now you be the real wife. Būkite tikra žmona. You protect him from the influence of Maya. Apsaugokite jį nuo Majos įtakos. This is described in the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam yra apibūdinta. The woman is like in the old days in Europe, they would, I think here also, they have a fortress. Kaip senais laikais žmonės fortus statydavo. Countess had a fortress in the old days. So the wife, she is a fortress. Taigi žmona yra kaip fortas. She protects the husband from the material nature. Apsaugo vyrą nuo materialios energijos. So you be the real wife now. Todėl būk tikra žmona dabar. Protect your husband Apsaugok savo vyrą from Maya. nuo Majos. Okay, we'll stop there. Šičia sustosim. Thank you very much. Ačiū visiems. Achilabai. Shila Prabhupada ki jai. His Grace Shriman Sankar Chandikari Maharaja ki. Hare Krishna.